Znači kod penala, odnosno kaznenog udarca ti, što je rekla malo prije Grojka, najvažnije je da si sama namjestiš loptu unutar ovog kreća. Probajte napraviti. Da, znači Tu. I time se koncentriraš na gol i na loptu. Nemoj nikad punom snagom puhati. Dobro. Rađe gađaj kud, zato što je golman uvijek najteže obraniti tamo gdje se mora baciti, tako vremenski. I probaj da ne pogodiš golmana. Znači pucaš punom ili unutarnjim, nemoj špicom pucat. Dobro. Pa, ajde, probaj. Ne da mi pokaže prvo. Može i on će pa. Inače u našem klubu ja ne pucam penal. Da, ajmo se sad braniti ono. Ne, šalim se. Ali to je ono što sam ti rekla, znači ti si mi namjestila loptu, nisam ja samo namjestila, vjerojatno zato nisam da, vjerojatno iz tog razloga, da. Dakle, ja ne idem direktno na nju okomito, nego idem malo tatlane. Ako si dešnjak, logično je da ideš malo na stranu. Da, idem na stranu, ideš na desnu stranu. Po sredini ne znam, po sredini da ideš jedno možeš puknuti puno mnogo, ali to ne znamo da baš gdje bi išli. Tvoja procjena, koliko tebi treba? Da. Probaj pogoditi ono gol. A daj, ajde šutim. Namjestiš loptu, ona ne mora biti striktno rupi, ona mora dirati ovaj kraj, znači ona može biti po strani. Aha, okej, dobro. Ajde. Test iz broj 2. To je to. Ti pukneš striktno ovako loptu. To je za dodavanje. Dobro. A trebala bi... Znači ovdje. Ajde čekaj, ajde sam, daj kad je već tu, sam da vidim. Znači ovo. Okej, znači kad se zaletiš, nemoj stati tu pa puknut, naravno da će lopta otići 3 metra u zrak. Dobro. Dođi što bliže lopti i svom snagom u ruku. Ajde, daj. Evo, može to. Vidiš, to je to već. Ponavljanje je majka znanja, ne? Znam.